Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cemaat, bizde elimizde söz var. Otqa aydasaң, qaqqa qaçat degen. Бұл дегені жайытқа айдасаң, сайға қачат деген түшінік та. Жақшылыққа айдасаң, жамандыққа кетеншіктеп қашқандар бар. Мұндайларды жақшылықтан құрғалған деп айтады. Мұндайларды башында бақыт құшы қонып тұрса дағы аны қармай албай, бақытсыз деп айтады. Ошол бүгінгі сабағымыздың темасы жақшылықтан құрғалған бақытсыз. Бұл кім? Бұлар намаз оқып жүргендерде болып қалышы ықтимал. Ораза тұтып тұрып жүріп еле жақшылықтан құрғалып қалған бақытсыз болып қалышы ықтимал да. Балким біз المحروم هو الذي يعلم أنه إذا قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Бақытсыз кім ал? Жақшылықтан құрғалған. Ал 5 уақыт намаздан соң аятул курсини бір жол оқып, 33 жолы тасбих, 33 жолы тахмид, алхамдулилlah, 34 жолы Аллаху акбар деп айтқан инсан бейішке сөз түрде киришин билет. Басып жүріп бейішке кирип кетиш керек болчу деген пайғамбар. Бирок Аллахтың мизамы инсандын эң сөзүнөн жогору турат. Бир өлүп анан бейішке кирмеги бар деген. Ушуну билип туруп, «Вала яқраха» окубай туруп кеткен, ал башында бақыт құшы қонып тұрғанда қармай албай қалған, жақшылықтан құржалақ қалған бақытсыз деп ушуну айтса болот. Аятул курсини окуганга канча убакыт кетет? Аз гана убакыт кетет. 30 жолы тасбих, тахмид, такбир, 34 жолы айтып коюш эмне деген. Манил махрум. Жақшылықтан құр қалған бақытсыз кім? هو الذي يعلم أنه إذا قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح ولا يقربنه شيطان. Жақшылықтан құр қалған бақытсыз деп ал билет, пайғамбардың хадисін билет. Ар ким жатарда аятул курсини бир жолу окуп эле айланасына бир дем салып алса, таң атқычақты Аллах Таала тараптан ага бир сактоочу өкүл жөнөтүлөт. Шайтан жин ага жакындап да келе албайт. Ушуну билип туруп, «Вала яқраха» окубайт дагы, «Ва хия ла тастагрик дакика вахида» бир минут убактысын ушул аятул курси окуганга 1-2 минут убактысын коратпайт. Бир эле жолу окусун деген өзү. Мына жақшылықтан құр қалған. Аятул курсини окубай жаткандыгы үчүн таң аткыча басырык басат, ары гана жаман түштөрдү көрөт. О таңча 10 топ чыгат, ары одарылат, бери одарылат. Эртеси туруп алып анан мени басырык басты, жаман түш көрдүм деп анан түшүн жорута албай жүрө берет. Манил махрум. Ким дагы ошондо жакшылыктан құр қалған бактысыз? هو الذي يعلم أن قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعدل ختم القرآن الكريم ولا يقرأها. Жақшылықтан құр қалған бактысыз ал İhlas сүрөсүн, «Кул хуаллаху ахад» сүрөсүн 3 жолу эле окуп койсо, Кур'анды баштан аяк хатым кылганын соона тете экендигин билет, пайгамбардан ушуну хадис бар экенин уккан, окуган. Вала яқраха, бирок ал 24 сааттын ичинде Ихласты 3 жолу окуй албай өтүп кетет. Вала тастагрик дакика вахида. Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуганга 1 минут, 2 минут убактысын бөлө албаган, ал жакшылыктан бир отоло куржалак калган.
Manil mahrum? Kim дағы ошондай жакшылыктан куржалак калган? هو الذي يعلم أنه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ولا يقول ذلك. Бардык жакшылыктан куржалак калган инсан ал ушул. Ким? Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ушул хадисти окуган. Ким dünya yüzündeki momun erkek ayallarga, musulman erkek ayallarga Allah Ta'aladan kechirim surap berse, dünya yüzündeki momun musulman erkek ayalların sanınçalık soğup жазылат деген. Ушул хадисти угуп туруп, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat деп айта албайт. Бул дегени Аллахым dünya yüzündeki alamdагы тирүүлөрүн дагы маркумдарын дагы момун мусулмандар эркек аялдарынын баарынын күнөөсүн кечиргин деп эле айтса, момун мусулмандардын өлүк жана тирүүлөрүнүн санынчалык сооп жазылат деген пайгамбарыбыз. Ушинте албайбыз. Ким ушинтип айта албаса, демек ал бүтүндөй куржалак калды жакшылыктан. Момун дүйнөсүндөгү момун мусулмандардын санынчалык сооп жакшылыктан куржалак калды. Вала тастагрик ثواني معدودة. جنلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Буга 20 секунд убакыт кетет. 1 мүнөт эмес, 20 секунд. Жөнеле, басып кетип бартып. Аллахым, дүйнө жүзүндөгү момун мусулман эркек аялдарынын тирүү өлүк, тирүү маркумдарынын күнөөсүн кечириле деп кой, болду, бүттү. Ага дарат шарт эмес. Ага азан айтуу шарт эмес. Ага убакыттын кереги жок. Кыбланы кароо да шарт эмес. Басып кетип бартып деле. المحروم هو الذي يقول المحروم هو الذي يعلم أن قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس ولا يقول ذلك. جاكشلыктан куржалак калган ким? Ал Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar деген сөз күн чыгып баткандагы бардык нерселерден жакшыраак экендигин билип турса дагы бул сөздү 24 сааттын ичинде бир жолу айта албаган инсан бактысыз. Манил махрум? Жакшылыктан куржалак калган бактысыз ким? Huwa alladhi ya'lam annahu man qala Allahumma ajirni minan nar 7 مرات حينما يمسك كتب له جوار من النار حتى يصبح ومن قالها حينما يصبح كتب له جوار من النار حتى يمسي. Жакшылыктан куржалак калган инсан ушул. Эрте менен багымдат намаздан кийин 7 эле жолу буга 20 секунд убакыт кетет. 7 эле жолу Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 жолу. Бул дегени Allahumma ajirni min, Allah мени тозогундан сакта. Өзүңүздүн тилиңизде айтың. Allah мени тозогундан сакта, Allah мени тозогундан сакта деп 7 эле жолу айта турган болсо, эрте менен айтса багымдатта. Кечке чейин эгер эле каза болуп өтүп кете турган болсо, ал тозокко кирбейт деп атат. Kim Şam'da айтса 7 эле жолу таңга жуук өтүп кетет, таңга чейин өтүп кете турган болсо, болду, ал тозокко кирбейт. Ушуну билип туруп 7 жолу ушул Allahumma ajirni minan nar дегенде айта албаган инсан өзү жакшылыктан куржалак калган бактысыз. Al-mahrum men? Kim al? Mahrum ал жакшылыктан куржалак калган. Азанды окуп, азан айтылып бүткөндөн кийин азандын дуасын اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة деп аягына чейин айта албаган инсан, жаттабай калган инсан. Анткени ким азан айтылып бүткөндөн кийин азандын дуасын айтса, пайгамбарыбыз айткан: "Tahillu lahu shafa'atun nabiy sallallahu aleyhi ve sellem." Ага менин шафаатым насип этет. Мен ошону колдо бейишке киргизип алам деген пайгамбар. Ушундай мүмкүнчүлүк турган учурда дагы жасабай койгон инсан ал
tübü yok. Baktısız jana kurjalaktan kalgan insan özettiradi. Xuday saqtasin. Ушундай болуп калуудан өзү Кудай сактасын. Ушулар азыркы айтылгандардын бүт бардыгы өзүбүздө бар. Аны айта алабыз иншалла. Вакыт бөлө алабыз. Аны менен жашай алабыз иншалла. Амин. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.